Himanatisanasi, may punta kang kay Diyak kayo. Kaya, pagkarampan may puntang na. Luwag na ka kay Diyak ka. Kautisan niya. Dalaw ka taraw na ko. Kan papada mo. Ihe, bumatami siyo. Sige, ay check nuwa. Ihe, kan sarami siya. Cái kan intang ahin mi pichunga antu lo ding simi atu pengtu sulam ne lo yi. Après plus de 2 ans de guerre civile et de bombardements quasi quotidiens, Tantlang est une ville fantôme, totalement vidée de ses occupants. Mais depuis peu, dans les zones libérées, certains habitants s'aventurent à nouveau au milieu des ruines. Noon Sung, son épouse et leur petite fille reviennent pour la toute première fois dans le quartier où ils vivaient. Kazon tehi kan in kazon tehi kama in kang di mi kiki sak kam bentim cho ma liao mi katikan atung kang pilong dir kazon tehi cho kang vier chang ai su man ke Napu numang pati tingkuang sa kang khawlo ki. Yung ngay mà, okay. Một phần eo là tha đẹp khăn, cần sắp giặt thành thì làm ngon. Yêu cả hin, chung khát linh tê nuam tê hoi lo kom he kan thut dir na kam het. Hin le lau tê kan thut tau nak siwe tê ka, atu vut sa mi tê bani chan di tê ka hin tê minung Sina kan sa chum kan chal vela wam huai mo chu amara sang shim he ke kan fot nak na he ti achim je jong ka cham lo kon Cái hột ngạt cậu. Cái hột cũng ha. Xuôi nạc ngày lâu tâm túc anh cần thả sang. In là lâu tâm túc anh cần khẳng biệt sang. Ngay thiêm đừng ngã trên ngã thì lâu. La famille a quitté la ville en août 2021, 6 mois après le coup d'État, lorsque l'armée birmane est entrée dans la ville et a commencé à s'en prendre aux civils. 2 ans plus tard, la guerre résonne toujours dans les rues de Tantlang. Thì anh cần sạc thôi thì san sang sự cần tí tục là cần sung khát tiền cần chuộc việc cần ngâm tí lâu